ikibazo bavyita gukiranuka. Bagize gute? Bavyita gukiranuka. Barabiremye. Avuga ijambo ryari rirangiza yandi. Aravuga ngo kuko amategeko yose ngo azasohorera muri Kristo. Ngo nico gituma n'ubundi ngo uwo Kristo, uwo Yesu ngo nuzwesha abantu gukiranuka. Nimugire ngo yeme. Muzi kibazo abantu bagize. Baremye gukiranuka kwabo kubera kuko batigeze bakira uzutanga gukiranuka. Icyababayeho bananiwe gukiranuka kw'Imana bahita batangira kurema. Nimugire ngo yeme. Amen. Uzi ko abantu biremeye imirimo yabo, biremera ibikorwa, biremera ibiterane, biremera ibisirimba, biremera amaturo, biremera za haleluya, barema ibintu barangize babishira ngo mu place yo gukavaringa aho bogakiranutse. Aho babaye abakristo, umuntu yumva neza ikirego kirakomeye, ikirego cyo kuba umukristo kirakomeye cyane, agahita ashaka kanda akora ko kubikavaringa kagasa no gukiranuka. Haleluya. Ngo naje nyine ngo ndatekereje ngo reka nzokore guke. Nukuri si cy'umutima wari wamubwiye. Umutima wamubwiye kwihana akareka usambanya bamo. Ariko bimunani ahitarema kandi kantu. Ariko k'Imana vuga ngo yahanze. Yahanze. Kubera ko bayobewe gukiranuka kw'Imana zabateye kwihangira, kwiremera. Uba abantu ko barahanga, ko bararema, ariko siko gukorera Imana. Nimugire ngo amen. Haleluya. Gukorera Imana no gukoreshwa n'Imana. Nubwo buzima bwo gukorera Imana si kutumikia, si ntabwo ari gutura, si gutura. Gukorera Imana si gutura. Nimugire ngo amen. Amen. Icyakorwa atuye aturishijwe n'umwuka we. Abakorera Imana akoreshejwe n'Imana, akoreshejwe no kwizera. Paul aravuga ngo ibyo nkora byose nkiri mu mubiri, nubwo muhamu mbona mu mubiri, ariko muzamubona nkora, sinza nkora icyo shaka. Icyo nza nkora cyose nzagikoreshwa no kwizera Kristo. Uriya wankunze akanyitangira ni uzunkoresha. Muzamura amaboko. Ibihangano byose ibyabantu byose biremeye bizabakurwaho basigara bambaye ubusa. Bizaje. Nimugire ngo amen. Bizaje. Bizaje. Nimugire ngo amen. Icyo nsabira bene wacu, dushima Imana ko turi hano tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turabiyegereje cyane, ariko numva nkaho hije umwuka w'igitaramo. Dutange haleluya nitumara turimba akarembo gato. Haleluya. Niyagira ubugome n'uburyarya, bishimiye gushenjagura, kandari we mubyeyi w'imitima, kandari we mubyeyi w'imitima, kandari we mubyeyi w'imitima, iyagira ubugome n'uburyarya, ariko uwo niwe bishimiye gushenjagura, kandari we Mubyeyi w'imitima. kandari we Mubyeyi w'imitima. uw'abantu badashimye, imfura abanyabwenge bamusukuye, kandari we mubyeyi w'imitima, kandari we mubyeyi w'imitima, iyagiraga ubugome n'uburyarya, ariko uwo niwe bishimiye gushenjagura, kandari we mubyeyi w'imitima, kandari we mubyeyi w'imitima.
nta yindi mana ziringira nama ayindi nzashira mu nzira zanje mana ziringira n'amana ayindi nzashira mu nzira zanje izindi mana ziringira n'amana ayindi nzashira mu nzira zanje imirimo ye ntabwo ikibarika ntikirondoreka ireza ubwenge. nuko ndetse kuririmba dusome tuvuge ngo amen. amen. impamvu navuze ngo igitaramo ni ubushecari kiye kwinjira. igitaramo kigengwa n'indirimbo. indirimbo zibaye nyinshi paji iba yahindutse. nimugire ngo amen. amen. bakibaye igitaramo ariko umutima wari wambwiye ngo batoye teme hano mu gitabo ca Yeshuwa. tumurambwira ngo teme nayo y'indirimbo cyangwa indirimbo y'igiterane. duhaguruka turirimba ngo nta yindi mana ziringira n'amana ayindi nzashira mu nzira zanje. murambwira ngo iyo nayo tuyigira indi teme cyangwa se igishigikira indirimbo y'igiterane. okay, indirimbo y'igiterane. ayo makuru nituguma kuyavuga akaruha agashika mu mutima, ubugingo buzoba buhezagiwe, buzoba buhawe imbaraga cyane. tugiye gusoma, numvisha ibyanditswe byinshi ariko Imana ize kumfasha sobanure nitonze kugira ngo umwuka w'Imana agire icyo yumvisha ubugingo. igitabo ca Yeshuwa hano kuri teme turangiza turebe undi muntu witeguye kugira ngo dusome vuba. turebere muri Yohana ibice 6 ubutumwa bwiza bwa Yohana murongo 29. nanje ndaba maze gusoma handi. amen. kadusome mu izina rya Yesu. aravuga ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko jewe n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. murongo wa 16 turavuga ngo abantu baramusubiza bati kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa. twese tuvuge ngo amen. haleluya. usimbuke cyo ku murongo wa 24 avuga ngo abantu babwira Yesu bati Uwiteka Imana yacu niyo tuzakorera kandi tuzayumvira. twese tuvuge ngo amen. amen. abantu babwira Yesu bati Uwiteka Imana yacu niyo tuzakorera kandi tuzayumvira. mwakira ijambo ry'Imana. Yohana ibice 6 murongo wa 29. soma twumve. Bibiliya iravuze ngo arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu. umurimo w'Imana ndore nguyu nimurebe. nuko mwizera uwo yatumye. amen. nuko mwizera uwo yatumye. amen. uraturebera igitabo c'Abagalatiya 2 umurongo wa 20. nanje mureke nsome mu Baroma ibice 8 umurongo waho wa 5. Abaroma 8 umurongo wa 5 dusome mu izina rya Yesu. haravuga ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, n'abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. mwakira ijambo ry'Imana.
Bagalatiya 2:20. Bibiliya iravuga ngo nabambanwe na Kristo, nabambanwe na Yesu, ariko ndiho nubwo nabanze, nyamara sije uriho, ariko kandi sije mubona ahubwo ni ntabwo, Kristo uri muri je. ahubwo ni Kristo uri muri je. Ibyo nkora byose, Ibyo nza nkora byose adakuwemo na kiri kimwe, mu mubiri, ndi muri uyu mubiri mubona, bikoreshwa kwizera bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wagize gute, wakunzwe wankunze akanyitangira. Amen. Hey, haleluya. Bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akagira gute, akanyitangira. Itopiki nini cyane, narabwiye ngo mwese inaruhusiwa kuwahubiri, nuvuga ngo iteme yavuze umuryango, twiciga umuryango jewe n'inzu yaje, bakavuga ngo est composé par père, mère et quoi, et les enfants. None se hari umuntu utari père ntabe mère kandi ntabe enfant? Twese utari munashira ukoko hejuru. Nimba uko bimeze rero, vuga ngo mwese ijambo rizabagereraho, nuko bene data ari bo gusaba imbere y'igiterane bakagitegura, ariko ijambo nijyanye mwese. Noneho uyu munsi rero nahawe kubaganiriza umurimo w'Imana icarico, cyangwa gukorera Imana niki. Nico ndi buganire, nokora handi haba haje mu mwuka gusa, ariko nico nahawe ndabaganiriza umurimo w'Imana, cyangwa se gukorera Imana. Korera Imana nico ngico, nitumara kugisobanukirwa turahezagirwa cyane. Twese tuvuge ngo amen. Haleluya. Fatikanye dusenge. Mana mu izina rya Yesu, Kristo bugingo bwacu, umuco w'ijambo ryawe umurikire buri muntu wese, alaradeva kandi ijambo ryawe rigira ububasha bwo gukiza. prevenite de garde. Asandi ko ijambo ryawe ritabaza rizarimurika ahacuza umwijima, rigakesha ijoro kugeza ubwo inyenyeri yo mu ruturuturu ibandura mu mitima. Ntaba ari cyo izina ryawe ariryo rihabwa icyubahiro, ijambo ryawe rigira ububasha. Asandi kuza wumva kandi ugakora, asandi kukije imitima. Amen. Dutange haleluya tuganire. Aiga safi. Trajani bel. Uyu muririmbyi yavuze ngo nta yindi mana ziringira namba, nta nindi izashigwa mu nzira zanje. Uvuga ngo nzabaho niyeguriye Imana, nta kindi ugutengata. Tuvuge ngo yeme. Amen. Ari kugerekesha cyangwa se gutengatisha, cyangwa se sinzwe nobyita. Sanga umuntu ngo akorera Imana ariko Satani akamugerekesha. Se mwagiza mugerekesha ajya nukugerekesha, nugutengatisha, nukugerekesha. Tuvuge ngo yeme Kugerekesha. Satani ngo akakugerekesha, mbega ugakizwa, ariko akihangana akikorakoranya akareba akantu gatakugerekesha, nyabunaga nubwo twazaka ko uko akanako ko gutwara iki, ngo amaze ukamutengatira nawe. Uyu murinzi we yavuze ngo nda yindi mana ziringira, kandi mu nzira zanje zose nta kindi kizobaje. Nta kindi bazondengatisha ngo ncemere. Nimugire ngo amen. Amen. Igana mbishuri ku ijambo ritangaje, twese tugire ngo haleluya. Haleluya. Tuzamura amaboko tutange haleluya. Ijambo buriya ijambo riba mu bwiru bw'Imana. Iyo umuntu arihishuriwe nibwakira. Tuvuge ngo amen. Na ijuru ijambo rivuga ngo
nije nzira ngo n'ukuri n'ubugingo. None umutima ukazumbaza ngo ese Yesu ni nzira gute? Mugire ngo yeme. Amen. Umutima urambwira ngo everything mugani w'abazungu. Chaque chose ngo buri kintu cyose cy'umukristo cyose hadasigaye na kimwe. Ubutunzi bwe, ibintu bye, ibyo akora, ibyo avuga, tuvuge ngo yeme. Amen. Ngo bigomba kunyura muri Yesu. Ngo biramutse biciye mu kandi kayira, nimugire ngo yeme. Amen. Ngo bufite izindi nzira. Ngo Yesu kuba inzira n'ukuri n'ubugingo. Ngo nukuvuga ngo ikintu cyawe cyose udakuye mu kintu ngo kinyura muri Yesu. Ngo kandi kiza gituma biba gutyo ngo nuguhabwa imbaraga zo kwizera. Ngo kuko ubugingo bunaniwe kwizera ngo nico gihe bushaka indi nzira. Ngo ariko ubugingo bwizeye nyakuri ngo buhora bubona inzira mu Mana. Ngo kandi ya buri kintu cyose Yesu namumvishe Yesu nanigwa kumuvuga. Nimugire ngo amen. Amen. Numva abaye mugari arananira kuko nyine arananira. Nimugire ngo amen. Amen. Neriko nibaza mukanya nibaza Imana twizeye uko imeze. Kaza nibuka siza karebo mwariko muririmba ukuntu ngo yaremye ibiki. Kaza ni Imana yaremye ijuru, iremye isi, iremye ibituye byose, niyigenga byose aho yamara ikemera kuba inshuti yacu, ikemera ko aho none tuzatuvaho tukaja he. Sinzi ibintu byaje mu byari biremereye, ariko reka mvuga umurimo, kamvuge gukorera Imana. Tutange haleluya imwe. Gukorera Imana ni ijambo riza rikava mu mukozi. Tuvuge ngo yeme. Amen. Mukozi gukorera Imana. Gukorera Imana nabishuriwe mu mbaraga zitangaje. Naje kumva, naje gusanga ngo icyo bita gukorera Imana, nimugire ngo yeme. Amen. Si cyo watekereje ngo numara ugikore, ahubwo gukorera Imana habanza kuza ijambo kuba umukozi wayo. Yego, uvuga ngo iyo umaze kuba umukozi wayo rero yamara Imana ngo ikagukoresha. Yego, bikabona kuza mu ijambo ngo yakoreye Imana. Uvuga ngo iteka ngo umurimo witwa ko umuntu yawukoreye Imana ngo ni umurimo wose yakoreshejwe n'Imana. Imirimo yose dukora nubwo twoyitirira Imana, ariko ngo iyo utakoreshejwe n'Imana tuba wakoreye Imana. Haleluya. Utegere nubwo bigoye, mwumve biragoye rega n'ubundi si bya kamere y'umubiri, si ibyacu cya mubiri tuba tubihabwa. Nimugire ngo amen. Amen. Nukuvuga ngo gukorera Imana, umwanditsi abivuga mu mvugo imwe, kandi ntabwo ari umuyuda, nta nubwo ari umwigishwa wa Yesu bwe. Nimugire ngo amen. Amen. Arabisobanura. Baramaza ngo ese twokora uwuhe mirimo? Ni gute twogukorera? Gukorera ni gutwigishwa kundi twogukorera. Arababwira ngo umurimo n'uyu. Umurimo n'uwuhe? N'umwe. Haleluya. Arababwira ngo umurimo n'umwe, ngo n'ukwizera uw'Imana yatumye. Byasobanura iki? Yarababwiye ngo umurimo mwokora kanezerwa nuko uwo yatumye mwomutega amatwi. Nimugire ngo yeme. Haleluya. Yamara akababera umukoresha, akaba ari uzoza ubabwira ngo nimukore mukagikora. Nico bita kwizera uwo yatumye. Paulo yabisobanuye neza kugira ngo umuntu wese ashire ingangano. Nimugire ngo yeme. Amen.
yavuze ngo nabambanywe na Kristo ariko sindiho. Nimugire ngo amen. Ahubwo ngo ninde uriho? Ngo ni Yesu uriho murisha. Aravuga ngo n'ibyo nkora byose ngo nzambikoreshwa n'uwo wankunze ndetse akagira gute akanyitangira. Mu yandi magambo ndabyo nzakora nzakoresha. Haleluya, haleluya. Ibyo nkora byose mbikoreshwa no kugira gute no kwizera. Rijya Yesu yise umukoro kwizera. Yavuze ngo ndore sinzakora nzakoreshwa n'uwo nizeye. Ugomba gukorera Imana n'ukwiyegurira. Nimugire ngo amen. Amen. N'ukumvira byuzuye waguhamagaye. Nimugire ngo amen. Twongere amen. Amen. Umurimo w'Imana ni ugukoreshwa no kwizera icyo ukora cyose. Murabizi ko abantu ngo bakora imirimo birizivuga ngo imirimo izagegwa, ariko buriya ikizagenda kitandukanya ni kimwe. Hari izosha, hari n'izawushuka. Izasha yose niyo umuntu yikoresheje. Nimugire ngo amen. Ndaza kubasobanurira kwikoresha no gukoreshwa. Nimugire ngo amen. Iteka ryose umuntu ukora ikintu kubw'inyungu ye vuga ngo abayikoreye n'ukuri nubwo wotanga ituro ariko kubw'impamvu zawe kamabwira amaturo adashitse. Nimugire ngo amen. Hari ituro Yesu yavuze ngo nugutanga kugira ngo bagire gute ngo bakubone. Icyo ngicyo yagikuyemo. Aravuga ngo ndaguha igihembo ngo amaso yakurebye ngo azoba guhembye. Nimugire ngo amen. Uvuga ngo nguvuyemo ubose ukorera Imana. Nimugire ngo haleluya. Hari indi mirimo tutazi, hari indi mirimo yo kwikavaringa. Kwikavaringa murabizi zita kwiremera ibicucuru. Ni imirimo umuntu akora kubw'inyungu yo kugira ngo abantu babone nk'ishusho itandukanye n'uwo ari we. Mu yandi magambo akiyambika imirimo myinshi yego ariko ifite intego yo guhisha icari. Iyo nayo vuga ngo karikorera. Akoreshwa no kwizera. Nimugire ngo amen. Reka mvuge ngo imirimo yose hari abandi bazakora imirimo myinshi ariko itewe no kugira ngo yishakire inshuti. Vuga ngo nawe abayikoreye. Hari indirimbo yajemo irananira. Iyo ndirimbo ari kuvuga ngo kazanumva gusa akantu kamwe bazabaririmba ngo nisitumikiye zambi. Ako kantu niyo muri okovu ariko yanani ariko ako kantu kariko kanzamo kongera kambwira ngo buriya umuntu wese Yesu ni furaha yangu Kilalie ananipa ujasiri hata nikionja kufa. Yesu nguvu yake yanijaza moyo wangu, kwa neema nimepona, nisitumikiza
kwa neema nimepona ili nisitumikie dhambi. nisitumikie dhambi. Buriya hari ibintu Imana mbasi mpamenya kubivuga Imana ibibumvishe gusa. Nimugire ngo amen. Amen. Buri muntu wese icyo akora aba afite uwahakorera, aba afite n'icyo ahakorera. Ariko mbihabwa ngo umuntu aza akorera umubiri we, ngo cyangwa agakorera isi cyangwa agakorera Satani. Nimugire ngo amen. Kandi ibyo byose bitari ugukorera Imana. Imana izi bikuramo, tizibishira mu byayo. Niko umuntu azakorera icyaha. Kurumva ukuntu bimeze, wewe ukaba umukozi w'icyaha. Apana ukaba umukozi w'iki? Ili nisitumikie dhambi. Paulo yaranditse aravuga ngo iyo umuntu ngo akoreye umubiri, tuvuge ngo yeme, ngo muri uwo mubiri azasaruramo kugira gute? Kubora. Aba yawukoreye. Gukorera umubiri ni kujibu hitaji ya mwili, ni kujibu kile mwili anachokuomba. Ni mwili. Hey, haleluya! Ili nisitumikie dhambi. Ariko mbabwa ngo umubiri wagutegeka ukagukoresha ukakubera chef, ugabaho ukorera umubiri. Imana ikazi kureka zibanguriye sakorera umubiri. Zamura amaboko. Iyo mundi nariko mbishurirwa ijambo. Nimugire ngo amen. Bize bukeya numve. Nimugire ngo amen. Kubibira mu mwuka, kubibira mu mubiri murabyumva. Uvuga ngo umuntu rero ubibiye mu mwuka ni umuntu ukoreshejwe n'umwuka. Nari mfite topic muri Kenya iri kuvuga ngo umwuka ngo niwe mwami. Umwuka ni iki? Ni umwami. Ukanda hari umwami. Uhari umwuka wose azaboneka umudendezo. Gukorera umwuka ni ukuba mu buyobozi bwawo. Kankoresha indi terme. Nimugire ngo amen. Hallelujah. Amen. Gukorera Imana ni ukuba imbata. Kuba imbata yayo. Kuko iyo wanze kuba imbata y'Imana ni ukuri ntiwobaho gutyo. Hari ibindi biza bikubata. Imbata ya Satani. Uzuhinduka imbata ya Satani, ugahinduka imbata y'umubiri wawe, ugahinduka imbata y'isi, ugahinduka imbata y'abantu. Hari abantu ari imbata z'abandi. Hari abantu batuye mu bintu bibi ari babikoreshwa n'abantu. Ni imbata zabo. Ni imbata z'ibitari Imana. Indumwa rero nukuvuga ngo ububata, nasanze ububata ngo ni bubi. Ni bubi. Kubera iyo mpamvu Israel yari yashizeho imyaka ngo iyo myaka nizazigera ngo umuntu ukeneye kubatugwa bamukure muri ubwo bubata. Ariko nsanga ngo kubera ubuzima bubi bwari aha hanze, nimugire ngo amen, ngo hari abantu bamwe babihitamo nubwo akoreshwa imirimo y'agahanyo ariko akibuka ko azarya neza. Yego, akibuka ko ibindi akavuga ngo muntobora amatwi nuko nzabugumamo ko ndabura handi ganosha. Abo ngo bakabimbata. Ariko mbihabwa ngo abo bageze ababimbata ngo zuko babuze uko bagira gute ngo bagire. Ngo ari kububata ngo ntibwishimirwe. Hari ububata bumwe nasanze bwonyine mu isi no mu ijuru buza buheza umuntu umudendezo n'umunezero n'amahoro, n'ukwemera kuba imbata ya Yesu. Kuba imbata y'umwuka Ya Kristo. kuba imbata neza, iyo neza wabyakiriye ukabatwa neza biguhindukira umunezero n'ibyishimo. Nimugire ngo amen. Hallelujah. Umwanditsi yavuze ibintu bibiri. Yavuze ngo abantu bazabita ku bya kamere, ibintu baza bakunda gukora cyane ngo ni iby'umubiri. Ngo ariko abita ku by'umwuka ngo bakita kuki, ngo bafite umutima w'umwuka bakita ku by'umwuka. Ahita avuga impembo zabo. Aravuga ngo impembo ngo ya kamere ngo ni urupfu. Ni urupfu. Yego. Aravuga ngo ariko impembo y'umwuka ngo ni ubugingo n'amahoro. Ngaitekereza. Ni
ukuvuga ngo kuba imbata y'umwuka bita bikuzarira amahoro n'ubugingo. Ni ibintu bibiri bizikirenga. Nimugire ngo yeme ni ukubaho uri amahoro. Numva amahoro, numva umutuzo, urugendo rukunze kuba rurerure cyane. Uru rugendo ruza ruba rurerure kandi mu nzira habamo ubutayu. Nimugire ngo yeme Amen. ariko umuntu wese ubukandagiyemo azavuga ngo nta yindi mana ziringiranama ayingezashira muzira zanjye ubuzima rero bwo gukorera Imana. Paulo yabikoresheje mu mvugo nyinshi. Nimugire ngo eme yavyise kuba imbata. Ba Paulo, ba Petero, bande bagaza bavuga ngo jewe imbata y'umwami Yesu. Nimugire ngo eme jewe imbata. Nta muntu wo kwirata ijambo ububata uretse kuba imbata y'Imana gusa. Kuba imbata y'umwuka byonyine nivyo abantu bazabirata. Bagavuga ngo jewe Paulo imbata y'umwami Yesu Kristo ndabandikira. Jewe Petero imbata y'umwami Yesu. Akabivuga kandi akabivuga na confidence. Nimugire ngo eme ubukristo ni ukwemera kubatwa n'Imana, ni ukwemera gukoreshwa no kwizera. Icyo ukoze cyose ukagikora kuko wasanze kwizera kucemera, wasanga kwizera ndi kucemera ukakireka. Amen. Ubwo nibwo buzima rero bwitwa gukorera Imana. Igituma rero byananiye abantu zabivuga undi munsi, ariko ica imbere nimugire ngo haleluya. haleluya. Nuko bananiwe kugwanya ibyo bakunda kugira ngo bakunde Imana. Bananiwe kugira gute? Kugwanya ibyo bakunda kugira ngo bakunde Imana. Gukunda Imana no kwikunda ni ibintu bingahe? Bibiri. Ariko iyo wamaze guhitamo gukunda Imana byuzuye uzugeraho ukabikunda kuruta kwikunda. Nimugire ngo eme. Ndetse kumva ari byiza cyane kumva wari ugiye guhomba ikintu gikomeye. Mana dufashe. Twese haleluya. Twongere haleluya. Haleluya. Ibyo ukora uzawumva bitewe n'iki? Umbwire kurya uzuvuga, kurya uzugira, biryo ubamo uzawumva bikomotse ukwizera. Nimba atari byo hauja mtumikia Mungu. Paulo hari ibintu yavuze birantangaza. Nimugire ngo yeme haleluya. yagaza ngo twihe Yesu Kristo nk'abazuke. Uko niko kuvuga gute? ngo mwimana nkiki ngo nk'abantu bazutse. Hari komparezo yakoze irantangaza, ariko reka nyihe buri muntu wese yikompareho. Nimugire ngo yeme yaravuze ngo kuko twahaga ngo ingingo zacu ngo tukazihindura ngo ibikoresho byo gukiranirwa. Yego, ukuntu twahaga Satani ingingo zacu ngo kugira ngo zihinduke ingingo zo kugira gute? Zo gukiranirwa. Ngo aba ariko nubundi ngo tubihindukiza ngo tubifate ngo nitumara kurya. Yaravuze komparezo ngo kurya twabikoraga aba ariko ngo tubiheze umwana. Nimugire ngo yeme ngo nibimara ngo tuzihindure ngo ingingo zo gukiranuka ngo kuko bizatuzarira ibintu bibiri. Nimugire ngo eme haleluya. ngo bizatuzarira kwezwa, bituzarira ubugingo. Ariko akantu nashatse nimugire ngo eme kuko twahaga kamere zacu, kuko twahaga ingingo zacu, imibiri yacu ngo tukazihindura intwara zo kugira gute? Zo gukiranirwa. Utekereza ibintu uzukora. Nimugire ngo eme utekereza ibizubamo, utekereza ibiza bigushishikaza, utekereza ibizugirira umwete. Nimugire ngo eme numara uvuge ngo kuzangirira biriye umwete yoba ariko nagazangira gute? Hari ibintu natekereje umutima ukazunyereka abahungu b'abasinzi
baza basinda bakagera ahantu bakagurisha imyenda yabo ikarangira bakagurisha iy'abagore babo nabyo bakabisha abandi bakazagurisha ibiryo abandi bakagurisha iby'abana nimubwire ngo yeme ngira ngo amwasinde none umutima urambwira ngo ko mwavuze ngo ni inzu nimubwire ngo eme uzofatwe ufatwe ukorera Imana uzutanga imyenda yawe utanga ibyawe urubwira umugabo ngo wa mugabo we woga n'umugore mvuze nimubwire ngo yeme wagiye nawe utanga fati kugiye naka ufate n'ibyo umugabo utangire kubitanga nimubwire ngo yeme nubihetsa ukabona nawe wamubashije ufate iby'abantu babwira ati muzamumera gute imyenda yose muzamwambara n'urugero rw'imyenda mpantanga ariko uzuzura n'ibindi namwe muzoza muta mbega mu yandi magambo wefuri wasa umuryango wawe wose mu gukorera Imana baruwe nabo basumve urugo rwose rufatwe bumva Imana yo mujuru muzamura amaboko shatse tuza tubibatoza ku mbaraga kandi bakabikora tuvuge ngo eme haleluya aya magambo mbere yo kugira ngo umukozi w'Imana bisaba agakiza kuzuye bisaba iki agakiza inde muntu dusomera Abaroma igitabo cy'Abaroma igice cya 10 twumva uko kivuga iturangiza se nugana ku musozi sinzi mbere kubaza bavangirwa nimugire ngo yeme ko numva ibintu byinshi ariko kandi byanze kuja ku murongo ngayisoma twumve igice cya 10 Bibiliya iravuze ngo bene data ibyo umutima wanje wifuza nibyo nsabira Abisiraheli bene data ibyo umutima wanje icyifuzo cyuzuye ubugingo bwanjye nico nasengera abanyisiraheli ku Mana nukugira ngo bakizwe ndabahamya yuko bafite ishaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana kubera ko bayobewe burundu gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka baragerageje barahanga bararema biremera gukiranuka kwabo ubwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana bituma bakora icyaha kibi cyane cyo gusuzugura gukiranuka kw'Imana kuko Kristo ari we amategeko asohora kuko Kristo ari we amategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka amen kandi uwo Kristo ni uhesha uwizera wese kugira gute gukiranuka amen icara nuko nimugire ngo amen Paulo aravuga ngo ikintu ngo azasabira bene wabo w'Abanyisiraheli ngo icyifuza agira ku mutima icyifuzo ngo camugoye camuremerereye aravuga ngo ni kimwe ngo azasabira Abanyisiraheli ko bokizwa ntacyo azasabira bene wacu ni kimwe gusa zamasabira ngo bazokizwe kubera avuga ishano bahuye naryo avuga ingorane zikomeye bahuye nazo aravuga ingorane bahuye nayo ngo yasanze ngo bagira ishaka ry'Imana ngo ariko yaragitegereje ararireba ngo abona ritava mu bwenge nimugire ngo yeme aravuga ngo kubera ikintu kimwe ngo yabonye barayobewe gukiranuka kw'Imana ngo ntibigeze bakumenya pi ngo bamaze kukubura kumaze kubananira kumaze kubakuta kubakubise hasi ngo bahita bahanga ukwabo barakurema ngo bamare kurema ngo gukiranuka ngo bahita bagwa mu cyaha ngo cyo gusuzugura gukiranuka kw'Imana basuzugura Imana ibitangaza biraba kantange haleluya mvuga ibintu we ngo bihangira ibyabo kandi ibyo byabo
byabo nabyo babyita gukiranuka. Bagize gute? Babyita gukiranuka. Barabiremye. Avuga ijambo ryari rirangiza ayandi. Aravuga ngo kuko amategeko yose ngo azasohorera muri Kristo, ngo nico gituma n'ubundi ngo uwo Kristo, uwo Yesu, ngo nuzwesha abantu gukiranuka. Nimugire ngo yeme. Muzi kibazo abantu bagize, baremye gukiranuka kwabo kubera kuko batigeze bakira uzutanga gukiranuka. Icyababayeho bananiwe gukiranuka kw'Imana, bahita batangira kurema. Nimugire ngo yeme. Amen. Uzi ko abantu biremeye imirimo yabo, biremera ibikorwa, biremera ibiterane, biremera ibisirimba, biremera amaturo, biremera za haleluya, barema ibintu barangize babishira ngo mu iplase yo gukavaringa aho bogakiranutse. Aho babaye abakristo, umuntu yumva neza ikirego kirakomeye, ikirego cyo kuba umukristo kirakomeye cyane, agahita ashaka kandi akora ko kubikavaringa kagasa no gukiranuka. Haleluya. Ngo naje nyine ngo ndatekereje ngo reka nzokore guke. Nukuri si cy'umutima wari wamubwiye. Umutima wamubwiye kwihana akareka usambanya bamo. Ariko bimunani ahitarema kandi kantu. Ariko k'Imana vuga ngo yahanze. Yahanze. Kubera bayobewe gukiranuka kw'Imana, zabateye kwihangira, kwiremera. Uba abantu ko barahanga, ko bararema, ariko siko gukorera Imana. Nimugire ngo amen. Haleluya. Gukorera Imana no gukoreshwa n'Imana. Nubwo buzima bwo gukorera Imana si kutumikia, si ntabwo ari gutura, si ugutura. Gukorera Imana si ugutura. Nimugire ngo amen. Amen. Icyakorwa atuye aturishijwe n'umwuka we, abakoreye Imana akoreshejwe n'Imana, akoreshejwe no kwizera. Paul aravuga ngo ibyo nkora byose nkiri mu mubiri, nubwo muhamu mbona mu mubiri, ariko muzamubona nkora, sinza nkora icyo shaka. Icyo nza nkora cyose nzagikoreshwa no kwizera Kristo. Uriya wankunze akanyitangira, ni uzunkoresha. Muzamura amaboko. Ibihangano byose, ibyo abantu byose biremeye bizabakurwaho basigara bambaye ubusa. Bizaje. Nimugire ngo amen. Bizaje. Bizaje. Nimugire ngo amen. Icyo nsabira bene wacu, nicyo mbifuriza, icyifuzo kimba ku mutima nuko mwakizwa. Reka babaze, muzamutekereza ngo umuryango ukorera Imana ndagakiza kawubamo. Umuryango ukorera Imana ndagakiza kawubamo. Umuryango ukorera Imana nta Yesu ubamo. Reka mbabwize ukuri. Haleluya. Kandi umurimo no kwizera Yesu ukava mu byo wagiyemo. Umurimo no kwemera Kristo akayobora ubuzima, warangiza ukamufata ujya Yesu wawe. Nimugire ngo amen. atukuzwe. Ukamuheza abana, ukamuheza umugabo, ukamubwira ngo akira Yesu, nuko umurimo w'Imana tuzaba tuwinjiyemo. Umurimo w'Imana ntabwo ari igiterane n'ukuri. Umurimo w'Imana si ugutanga ifaranga. Umurimo w'Imana ni ugukoreshwa na Yesu, ni ukubaho mu buzima ugengwa n'uwagukunza akanagupfira. Uwo iyo agenga ubugingo, iyo yinjiye umutima, yavuze ngo umutima uraririmba kuko nabohowe rwose we. Agareye umwami Yesu ndirimba n'umunezero, negereye
nuza wakira agakiza. Yesu yigeze abivuga umunsi umwe, abivuga mu mvugo itangaje. Nimugire ngo yeme. Arabwira ati bakundwa bene data, ikisa gituma mwoza igikombe inyuma mukacoza muri kuntu mwoze mwisize mwambaye amariba y'ameza muri sumati, hakaba ngo kandi imbere ngo cyuzuyemo ibizira. Ni gute mubitekereza gute koza igikombe inyuma ngo ariko imbere cyuzuyemo umwana? Yamabwira ngo niko namwe mumeze, ngo niko namwe mugize gute, ngo kuko inyuma ngo musana bagaragara nkaho muri beza, ngo kandi imbere ngo mwuzuyemo ibizira. Mwuzuyemo iki? Ibizira. Abaha inama, yatanze inama yoroheje, ariko iyo nama ndayikunda mana. Nimugire ngo eme. Yaravuze ngo reka mbabwire ngo ahubwo ngo mwoze imbere, ngo uzufata igikombe ucoza imbere, ngo numara kuceza imbere wirekere, ngo inyuma hazahera ko habe heza. Mwari muzi ko imbere, nimugire ngo eme, iyo hogeje nta muntu uba inyuma, imbere gusa ngo iyo heza inyuma hazamahera utahogeje. Yaravuze ngo nimwoze imbere, nimurangize ngo inyuma hazahera ko habe heza. Ari wogaragaraho imirimo mibi imbere yaravuyemo. Erega imirimo mibi itangirira imbere mu mutima. Cyakoze bene wacu bazi kwihisha, ariko ntico tumitabayo, ntico tumidakorwa. Ariko urwanye n'ibiri imbere, inyuma tiwo kwirwa kuvuna, hazahiyeza, hazahitungana. Nimugire ngo eme. Abantu benshi bagize ikibazo gikomeye, babesha abandi ngo inyuma ngo uzwareba gute, imbere se tuhabona. Icyo tuzi ni kimwe, tuzi gusa ko imbere yo habaye heza, inyuma hahera ko hagira hote hakaba heza. Umuntu wese tubonana inyuma habi, duhita tumenya ko imbere hataratungana. Kuko iyo hatungana, Yesu yarabivuze ngo inyuma hahera ko hakaba heza. Muzamura mo. Ayindi mana ziringirana ayindi zashira mu nzira zanje. Twese tugira ngo haleluya, 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 haleluya. Iyo manumva isengesho ryanje, anareba agahinda kanje, icyo twiringira nuko bene wacu bakizwa. Manumva isengesho agahinda kanje, icyo twiringira nuko bene wacu bakizwa. hey, haleluya. Cyo mbingingira icyo mana we asandi ko bene wacu bazakizwa. Sandi ko bene wacu mana bazane ubutumwa bwo kubakiza. Gire ko eme. Twongere eme. Twongere eme. Ili nisitumikie dhambi, korera ibyaha. Vango ibyaha muzoza mubikora, ariko ndi mukaza mwirengagiza amaherezo yabyo. Mukaza mwirengagiza iki? Amaherezo. Aho niho habitse ubwenge bwose. Aho niho habitse iki? Ubwenge bwose. Mukawera namfasha, zagenda ndetaye ibintu bimwe na bimwe, byigishe bihinduye abantu mbata za Satani. Twese tugire ngo haleluya. Twongere haleluya. Twongere haleluya. Muzoza mwibuka ibyaha, mubikore, mwishime, mubinezerererwe, mubyishimire, ariko nyuma mwibuke n'iherezo ryabyo.
mwanditsi yari ijambo yavuze ryiza bitangaje, yerekanye umuntu uri muri degre terminal, uri muri degre y'ikirenga y'ubwenge. Aravuga ngo iyo muba abanyabwenge ngo mwokamenya ibi iki conyine, ngo mwokwiza ku iherezo ry'abandi yani gusa iyo ngo niyo characteristic ngo y'umunyabwenge uhekera abandi, ngo ni umuntu ubaho mu buzima ngo uza butekereza iherezo rye. Imwe mu ntambwe za mbere zo gusubira inyuma ni amagambo abiri. Ijambo rya mbere ngo bazabirengagiza ngo ko bashobora iby'Imana, bagira amakuru azababwira ngo iby'Imana biragoye, ngo iby'Imana biraruhije, ngo iby'Imana ntawabishobora. Iyo ntambwe iyo itibutse mu mutima ni intambwe ya mbere yo kurekera ubugiye guke. Intambwe ya kabiri nimugire ngo yeme, bazabanga umuntu uvuga amaherezo y'abanyabyaha. Bazabanga inyigisho yose ikoze ku iherezo. Iyo uvuze iherezo aho ngaho baza bashaka ngo bama basisibira bobyina ibisirimba badafite kubyina. Nimugire ngo yeme, kugira ngo barebe ko ayo mawaza ahushuka vuba vuba ibyo ntibabitindemo, bazabirengagiza. Bazabirengagiza ngo ni abantu bavuze ku magambo ngo y'imperuka y'iherezo, ngo ntibabikunda, baza babyanga. Nimba uza wanga ukumva ico kintu kiragushaganyije, kiguteje n'umutekano, ndetse ukavuga ngo yaceceka, ese biriya bahavuga ni ibiki, uzomenye ngo uri muri kabiri ko gusubira inyuma, kandi amaherezo yawe uzagwa hajya uhawanga ko bavuga. Kuhavuga ni ukuhagukiza. Nimugire ngo yeme, kubikuza cyane tukabivuga cyane tukabiremereza tukabikurura byose ni ukugira ngo ubugingo bwawe ubuhungishe ntibukagweyo. Kandi ga si ikintu coroshe, yo bari yo teme twagiraga yonyine tukaza tubwira abantu iherezo ryabo, twababwira ngo iherezo ry'ibintu byose riri bugufi, kandi umuntu wese azohembwa bikurikiranye n'ibyo yagize gute n'ibyo yakoze. Yuda yaranditse aravuga ngo bamwe, iki ngiki ni itegeko ry'umwuka, bamwe ngo muza mubahubuza muri uwo muriro ngo mubateye ubwoba. Mugize gute? Muzoza mubabwira Gehenomu, mubabwira imbaraga zo kugurumana kwayo. Nyabibone yaravuze ngo bapfunduye ingunguru, yumvishe gusuma gusa yikubise hasi, kandi hari ingungura zirindwi zirapfundikiye, n'umuriro ngo n'umuriro, kandi birivuga ngo aho ngaho aho ngo nibo bazaririra bakayekenyera ngo bazohababarizwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Zamubwira ngo nikituma Bibiri zisuzugura iby'isi n'imibabaro yo mu isi, nuko izi ko hari undi mubabaro ukwiriye abantu bakwiriye gutinya. Nimugire ngo yeme, ubukene si umubabaro Bibiri zitindaho. Ingwara n'utuntu izayorosha kurusha ibindi, ndetse izibikora muri simple terme, ikavuga ngo iyi mibabaro y'igihwayihwayi. Uzi igihwayihwayi ni ikintu kiri très difficile, très facile, very simple, ikintu coroshe. Ngo iyi mibabaro yacu y'igihwayihwayi, iyi mibabaro ngo yakanya kanone, akantu k'igihe gito katazogeza imyaka 100, n'ahantu uzabiteka ryose milele na milele. Tuma Bibiliya igeze ku mubabaro w'iteka izivuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzayishura. Imibabaro y'iki gihe Imana ikangurira abizera bose kwihagarara, badatinde batikanga, kuko izivuga ukuntu gutoya, izivuga ngo ni igihe gito, ngo ni yakanya kanone, ikavuga ngo ni igihwayihwayi. Ndetse iyo winjiye mu mwuka neza habe nayizi kunezeza. Zamura amaboko. Nimugire ngo amen. Ngo tuba dukomeza kwishimira mu Imana. Kubera iki? Dufite impamvu zo kwishima ziruta imibabaro. Nimugire ngo haleluya. Haleluya. Twongere amen. Amen. Uzikundu Yakobo yanditse aravuga ngo nimugubwa gitumo. Uzi kubwa gitumo nimutungugwa
nimutungurwa n'amajaribu ngo y'uburyo bwinshi apana rimwe. Vuga ngo ibigaragazo by'uburyo bwinshi, bimwe bigaturuka mu bana, ibindi bigaturuka mu mugabo, ibindi bigaturuka mu buzima, ibindi bikava ku ishuri, ibindi ngo byose bikaguterera icyarimwe. Ngo uzabwire abantu ngo iwacu uri mu byishimo bikomeye, uzavuge ko ari ibyishimo rwose. Uzavuge ko ari ibyishimo rwose, ngo kubera ko kugeragezwa kwacu. Nimugire ngo eme kugeragezwa ko kwizera kwacu ngo kuba gufite ngo ibintu bitatu byiza. Nimugire ngo eme ikintu cya mbere ngo kuko kugeragezwa, ubundi nasanze ngo tuza tunageragezwa. Vuga ngo kunajaribiwa imani, hazageragezwa kwizera, nawe wese wogeragezwa urinde. Nimugire ngo eme ngo kuko kugeragezwa ko kwizera kwacu. Kugeragezwa ko kugira gute? Ni kujaribu imani yetu. Petero yavuze ngo nimugwa mu ikome. Muzi ikome? Ikome murarize ni umuriro n'ikombe bene arya harya kaba ngo nimugwa mu ikome, ngo mu ikome ry'ibigeragezo. Nimugire ngo eme mu muriro w'iki ngo w'ibigeragezo, ngo muzavuge ko ari ibyishimo. Tuvuge ngo eme ngo ntimukavuge ko mugushishana. Aho mvuga ndi batwa karama twange ngo ntimukavuge ko ari ikibazo cyabaye, ngo nuko kugeragezwa kw'igihe gito. Kugeragezwa kw'iki? Kw'igihe gito. Yavuze ngo kuza gutanga amarizita 3. Ikintu cya mbere yavuze ngo ni ukugira ngo Imana ngo irebe kuko kwizera kwanya ari ukukuri n'urukundo mukunda Imana, ngo irebe byose ko bipanze biregeye. Ngo nimuva muri ico kigerageza ngo ukivuyemo amagambo 3 azakuza. Ngo ijambo rya mbere nimugire ngo eme ngo uzabona amashimwe. Burya Imana amashimwe yatuye mu majaribu. Wira mugenzi wawe ngo ntajaribu ntashimwe. Nimugire ngo eme haryane yavuze ngo nusokamo ngo nubisokamo gutya ngo ikintu cya mbere uzasohokana ngo uzasohokana ishimwe. Ngo ikintu cya kabiri nimugire ngo eme ngo uzasohokana ubwiza. Hari ubundi bwiza buzabugusanga iyo unesheje ikigerageza. Imana izi kwambika ubwiza bazutambuka gutya, abantu bakazavuga ngo ariko kandaka bose bakakuvugaho neza. Vuga ngo wawake zamura mawo sanga papa ngo nicubahiro. Nimugire ngo eme ariko ico ayo makamba yose nta muntu uzoyambarira mu isi atatsinze bimugira gute? Bimugerageza. Iyo umuntu abisohotse mu guke, iyo abisohotse azarimba mu isi y'umwuka, azavuga ishimwe abantu bose bakaritegera bakavuga ngo iyo ni Imana. Nimugire ngo eme amen. Bamwitegereza neza bakabona afite ubwiza, bakavuga ngo umuntu afite ubwiza. Nimugire ngo eme bakamatangira kumwubaha. Ubwo uwageze usuzugurwa akaba arubashwe. Kubera iki? Vuga ngo kubera amajaribu. Majaribu ntakatubuze gukorera Imana. Ayindi mana ziringira naba ayindi zashira zirazaje izini ntabijibarika ijiyodoreka Yesugenge iresugenge. Haleluya. imirimo ye abwijibarika ijiyodoreka iresugenge. twese tuvuge ngo eme. Amen. Twongere eme. Amen. Twongere eme. Amen. Yoshua aravuga ngo nimuhitemo. Mugire gute? Ihitiremo. Aha ngo ndatinya kuhinjira. Mugire ngo eme. Amen. Imana izabimpe undi munsi ariho ntangira kugira ngo mpavuge neza. Aravugira ngo muhitemo. Kandi ni mu matandukano hari ibintu bibiri, si bitatu, si bine,
nimugire ngo eme. Amen. Murahitamo mba muzakorera Imana z'abasogokuru. Imana z'abandi mbari Imana z'abasogokuru mubivuge. Iyo. Imana zo hakurya ya ruriya ruzi muvuge Imana naje kubabwira ngo muhitemo. Mugire gute? Muhitemo Imana muzakorera. Nimbari tampipu nimugende mubikorera. Nimbari Imana ariko muhitemo. Mugire gute? Muhitemo. Ariko nje ngiye kubatangariza amahitamo yanje. Ibintu bibiri. Ibi ni dushaka arizo tuzaganiraho dutahe. Mugire ngo eme. Jewe amahitamo narayakoze byararangiye. Jewe n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Nukuri ndabarahiriye. Nukuri. Pipa ve gri abantu hari izindi Mana babakorera kandi siza abandi. Kugira mugenzi wangu niza basogokuru. N'abasogokuru. Uko abantu bazabareba ibyo barimo bakagira ngo none nibo babifunze. Abantu ko barakora ibyo abasekuru. Iyo. Hari abantu bafite Imana z'abamuzehe hano. Abandi bafite iz'abanyina. Mbariza mugenzi wangu sizikorera we yibi. Iyo. Asani ko muri no mukutana abantu bazahitamo. Nimugire ngo eme. Asani ko muri no mukutana abantu bazogira gute? Bazahitamo, bagahitamo. Mahitamo. Turi free. Buriya nukuri. Hari ibintu biba mu mabanga ariko abantu barabi. Kandi buri wese azi Imana zakuri. Mukirundi bavuze ngo twebwe nta yindi Mana tuzotsa. Nimugire ngo eme. Tuzisabira Imana. Uzasabira. Uzawiringiriye ngaye mbwizukuri. Ubuzima bwawe bwa buri munsi nikuza wiringira. Uzawumva ari zembaraga nikuza wegamira. Nizembaraga wegamira. Mbwira imbaraga wegamiye. Mbwira kiza kigutera confidence. Niki niyihema Joshua. Mana zadufashe tuzinjira mu muryango twitonze. Nimugire ngo eme. Ngo umupfurero ngo yaravuze ngo amagambo goshigara madivere. Nimugire ngo eme. Amen. Naje amakuru azaboneka madivere. Nimugire ngo eme. Nagumye gutekereza kugira ngo umuryango ukorera Imana. Sanga ni ibintu bidakomoka mu busa, ni ibintu bikomoka mu mbaraga. Ni ibintu bikomoka mu mbaraga zikirenga. Kugira ngo umuryango usara umunyabwenge bavuze ngo iyo umugabo akijijwe umuryango wose ufite purusa 90 zo gukizwa. Umugabo yakijijwe ngaba agakizwa neza ngo akakira agakiza. Sinamenye ukuntu bamushize imbere kandi abagore ari bazatinda imuhira, ariko buri hari impamvu yashingiyeho. Nimugire ngo eme. Umunyabwenge yabishingiyeho. Ngiye kubitekereza umutima urambwira ngo nuko umugabo ari we chef. Tuvuge ngo eme. Kandi umugabo ibyo yasuzuguye cyane niyenda bishobora kugira imbogamizi. Abana bakazara agatekereza ibintu muze atatumva nabuke usanga ari by'abagore. Nimugire ngo haleluya. Niko ni ibitekerezo ntabwo ari Bibiliya. Nimugire ngo eme. Ariko kandi n'abagore ntiboroshe. Nabo bakijije impinduka zoba. Bagakizwa neza. Ukuntu muzamwongorera abana. Mumayeri gucya gusa umwana keruka.
niki cyaba gusa zagira gucya gusa kera kabarashitse tuvuge ngo yeme hakamukubita ijambo umwana wagira ukabona filime irizinze ko arugiye ngo kuvuga ibintu bigenze gute uvuga ngo nyina yagize gute sarangiye kugibandi bayagifasha ngira mugenzi wango namwe ntimworoshe namwe ntimworoshe nubwo nyine uwo munyabwenge wabitekereje gutyo ntabwo narimbuze ngo nabo ntiboroshe ariko tuzabihera mu mizi imbaraga zotera umuryango wose kugira gute ukorera Imana wose umwana akazavuga muri ruga nyina agatera ikorasi isakerekwa nimugire ngo yeme bari umunabe bakaja gukora gahunda aho bayibonye twumva ko ngo bafashwe zababwira imbaraga ariko mbishurirwa ngo zajenga umuryango mu mwuka kubafika gusa biragoye kantange haleluya ureke ngane ku musozo simbamenye n'amasaha nafashe cyo kibazo nzangira ngo mbwirije umwanya muto basanga nabwirije munini mbwire ngo yeme kagira ngo niho ngitangira naho natinze nakoza ibitangaza none rero ngiye gusoreza kuri iri jambo haleluya 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 ndaguha amagambo abiri utagomba kuzatandukanya uzayahambira ahantu hamwe uzite gukorera Imana nimugire ngo yeme twasomye ngo abantu bose basubiza Yoshua baramubwira ngo tuzakorera Uwiteka Imana yacu kandi niyo tuzumvira tuzagira gute tuzakorera Uwiteka Imana kandi niyo tuzumvira uyahambire hamwe uyahuze ndetse ntahure urigire rimwe riri murindi nimugire ngo yeme rihinduke nk'umuntu ugizwe n'ingingo ariko ari umubiri umwe nimugire ngo amen uvuga ngo gukorera Imana ngo ni ukwiyumvira wamara ugakora iyo hari ugukora kuri hanze yo kumvira Imana wawujijisha abaturage wawugira gute azoretse nawe ko barumva twese tugira ngo haleluya gukorera Imana ni ukuyumvira wamara ugakora uzumvira ubuzima bizabibyara nta mwanya mfite wo kubutanga biraremereye birenze ubwenge nimugire ngo yeme ariko Bibiliya yatubwiye bibiri bavuze ngo bizana ubugingo n'amahoro ninde wanga amahoro nukuvuga ngo amahoro yose umuntu agira adakomoka mu Mana agira ikiza kiyamwaka icyayamuteye iyo gihindutse vuga ngo azagenda umuntu wese uzawishima yadandaje akunguka akumva afite amahoro vuga ngo umunsi yahomza azarara adasinziriye azayamabura umuntu wese ufite umunezero n'amahoro kubera abana bahareba iyo hapfuyemo kamwe aza gwara toroma azaguma akikanga azayikanga gutya kazagira ngo undi nawe yapfuye uzi impamvu amahoro afite yarebaga abana kumva guwe neza none gakera binjiyemo ikibazo umugabo wagize amahoro avuye mu nka zaranyazwe turabizi ubu bafite ingorane zitangaje bamwe ko baragwara za tension
abandi bagwaye za turuma zitaraje hagaragara. Nimugire ngo eme. Ariko amahoro ya Yesu, mvuko Yesu yatanze itangazo. Yaravuze ngo mbahaye amahoro yanje, ngo kandi amahoro ya ngo nta kintu gishobora kugira gute, nta muntu wo yabaka. Iyo umuntu yagize amahoro akomoka ku Mana azagereranywa n'ubupfu, azagereranywa n'igipfu. Iyo yakiriye Yesu akaganza umutima we, yamara akakira amahoro avuye ku mwuka, pana amahoro yihaye, azamera nk'igipfu. Igipfu se cobura amahoro? Muri mwe yaravuze ngo ajampa amahoro atagira gute, atarondoreka. Uko abantu ni ukuri. Iyi ndirimbo ni indirimbo y'imigani hafi ya twese. Twobona umuntu umwe muri Bujumbura ufite amahoro atarondoreka, umwe. Iyo umuntu ageze mu mahoro atarondoreka, ni ukuvuga ngo aba yaramaze guha ubugingo bw'Imana, Imana nayo ikaryamamo, yarangiza igahinduka amahoro. Nimugire ngo haleluya. Ndaretse nubisha amakuru ya Yesu. Twese tugire ngo eme. Yo ndege bose bavuye banesheje isi na Satani ndetse n'umubiri. ajambo amahoro, kandi ajambo amahoro atagira gute, atarondoreka. Uzi kutarondoreka, watu hawawezi yafahamu, watu hawawezi yajua, watu hawawezi yatambua. Wanadhani ni mambo mingine, wakikuona wanasema huyu umekuwaje? Nubwo bazi kwa keneye ko ubugingo bwabo butazoza, baramwazi. Ntiyagiraga ubugome n'uburyarya, ariko uwariwe bishimiye gushenjagura, kandi ari we umubyeyi w'imitima. mugire ngo eme. Amen. Mureke mbabazi, ninde wundi mubyeyi w'imitima? Ninde wundi uzabifuriza imitima amahoro? Ninde wundi uzabifuriza imitima yacu kutazarimbuka? Nta wundi mubyeyi ubaho w'imitima. Imana niyo igira urukundo rw'imitima yacu, ubugingo bwa niyo yonyine izayifuza ko tuba mu mahoro, ikufuza ko tuba mu byishimo yonyine. Abantu barayazi, Yesu nta buryarya bwavuye mu kanwa ke. Ntatu yagiraga imbabazi, yagiraga urukundo, nicyo cyamurangaga. Ariko abantu ngo baravuze ngo abambwe. Abarabaza ngo se ngo abambigwe iki? Kandi uzasome Bibiliya uzasanga abacamanza bose nta n'umwe wamubonyeho icyaha, bose babuze icyaha. Ariko bamaze gukibura baravuga ngo agire gute, ngo abambwe. Byagenze gute? Ngo abaturage bavuze ngo abambwe. Yesu yarakurinze, Yesu yakugiriye neza, Yesu ni ukubikiye umwuka uhumeka, Yesu ni uzi kurinda impanuka nubwo wamwanze. Ariko nubundi waravuze ngo abambwe nagende. Cyo nifuriza bene wacu b'Abisirayeli, cyo nifuriza bene wacu ndabifuriza gukizwa. Navuze ngo ndabifuriza ko bakizwa, kubera ko ngo barayobewe ngo bayobe gukiranuka kw'Imana, ngo batangira gukora utundi tuntu. Abantu ngo bari mu guhanga, ariko abantu bahanga mwakijijwe by'ukuri, mugakizwa umutima ukaronka amahoro, umutima ukaririmbira Imana. Nimugire ngo umutima ukagengwa n'Imana. Tubeho wigenga.
iyo umuntu abayeho yigenga aba ashaka kugira ubuzima nk'ubw'inyamaswa. Nimugire ngo yeme. Amen. Kumfashwe cyane naha kandangiriza kandangiriza ariko nubisha ibintu byari sinzi ibintu nubisha muzamura amaboko ibituzanira amahoro byose niby'Imana itwifuriza. Nimugire ngo yeme. Abanyankoro bazangwa ngo nibi ari kubendeza ebere kubaretera ubusinge Imana ngo ikibifu ikibashakira ibintu byose bizana amahoro, bizana urukundo, bizana ibyishimo, niby'Imana izibifuriza. Ariko abantu barabyanze, baza bakenera kubaho nk'inyamaswa, baragize bagakorera ibyaha bizabarimbura, bibazanira umubabaro, bibazanira kwicuza, bibazanira indwara, bigira gute. Kandi hari umugabo umwe wavuze ijambo ndaryumva. Nimugire ngo yeme. Kandi kikuzanira amahoro kiri kumwe n'ikikuzanira ibyago. Vuga ngo byicaye hamwe. Gukiranirwa no gukiranuka kimwe kiraha ngaho ikindi kiraha. Uzubishika buki imbere umwuka akubwira ngo se watoye gukiranuka kamanga ngo yenda afata gukiranuka. Nimugire ngo yeme. Umugore wawe n'aba bandi vuga ngo bose bari mu ikanisa. Imana ikakubwira ngo si uko ari we naguhaye. Vuga ngo gatora abandi ukabimsisi. Inyamaswa muzamubona inka ari kimasa kigira umugore uko mwanzi ubuzima bw'abantu mukunda ubwiki ubw'imsisi ubw'imsisi. Nico gutuma Bibiliya ivuga ngo umuntu ngo wanga guhuguka ngo ameze nk'iki ngo ameze nk'inka. Kujya ntakindi bihayivuga ibihayivuga ko nukwanga kuyoborwa n'ubwenge bw'Imana akayoborwa n'ibyo yifuza kandi ibyo bikuzanira ibyago. Amafaranga yawe n'ay'abandi mbwira mugenzi wawe ngo biri hamwe uzuyafata neza umwuka akubwira ngo sobanura aya niyo yawe aya n'ay'abandi. Nimugire ngo eme. Ukanguka avuga ngo n'ay'abandi ndayatwara sinorekuye umuriro ndawutwara. Urabizi neza ko ari umuriro. Umva nimugire ngo eme. Nimuvuge ngo eme. Ibikuzanira amahoro n'ibikuzanira amakuba biri hamwe. Kandi Imana hari ikintu kimwe yanze kwivangamo kimwe yaravuze ngo ntizivangamo mu mahitamo y'umuntu. Izamize ikakubwira ngo hitamo Yesu niwe mwiza, azaguha ubugingo, azaguha amahoro, azakurinda, azakugirira neza, azagutabara, azagukiza. Kandi mureke mbabwira akaga k'abapagani kantangaje ni kamwe. Twese mwisi turabakandinda b'ibyago. Siko muzigenda ucumvikana. Twese mwisi turabakandinda b'ibyago. Twese atabura n'umwe. Twese ibibazo mweke mbabaze. Iwacu haratewe haragahana k'abakiranutsi kasigaye. Haho abarozi n'abapagani bose n'abasambanyi n'abakiranutsi vuga ngo bose bagaza barara mu gisambu. Twese nimugire ngo yeme. Utegere icyo nashatse kubabwira. Mwumva icyo nashatse kubabwira. Nimugire ngo eme. Ariko hari ikintu tutandukaniyeho kandi icyo ngicyo abantu ntibakizi. Iyo umuntu ari umukiranutsi azagira confidence imbere y'Imana. Nimugire ngo eme. Akazayibwira 1 2 3 4 5 akayibaza ngo se Mana none ibi bimeze gute? Izi gahunda ibi ndi gute? Ko turakubwira ngo dutabare. Akumva hari ahantu yegamiye. Mbega niko kubona umuntu yegamiraho. Nimugire ngo eme. Kaza kumakomera. Ariko iyo umupagana ageze mu byago, iyo ageze mu byago n'amakuba niho akaga ke kazingiye. Nimugire ngo eme. Amen. Kwa Satani azahabwa itangazo rivuga ngo jewe icyo nza nkora ni kimwe, ni ugukoza umuntu isoni yamara akanasuzugurwa, ndabigukoreye asigaye bye bye. Akamaro akabasiku uyu niwe nakoreye. Yarangiza akavuga ngo woja kwa Yesu, yagira ngo bucyatera intambwe. Yesu akamubwira ati ndora amaso ye, wewe nawe woza no kuntu mbora nkwinginga no kuntu mbora nkubwira. Vuga ngo akicwa n'isoni. Bigeze guhabwa ngo igituma abapagani batazabiherera cyane
bwira mugenzi wawe ngo bazagira isoni z'Imana. Uzareba abapagani bose tibaza biherera, bazabasengera muri nyagwisha, vuga ngo nukwihisha, uzagende wenyine uvugane n'Imana neza, uvugane n'Imana nta buryage, azoja ahantu abantu bagire gute bamubone, ariko hatari abantu we wenyine na Yesu ntaco yovuga, kubera kuko yavuze ijambo rimwe isoni zihita zimufata. Nuko mureke duhagarikira dutahe. Nuko tugiye gutangaza rero nitumara dusenge. Cyo mbifurije ni agakiza, namara mugakorera iki Imana. None nubwo nagiye muri byinshi byari ijambo rimwe, ariko nshaka kubabwira ngo gukorera Imana ni ukwemera kuba imbata y'Umwuka. Gukorera Imana ni ugukoreshwa no kwizera. Gukorera Imana ni ukwemera kutabaho hakaba Yesu muri wewe. Gukorera Imana ni ugupfa wewe Kristo akaba. Gukorera Imana ni ukubaha Imana amara ukabona gukora. Nimukomere ijambo ry'Imana.